Promovisanjem knjige Petrin bunar, autora Ljutomira Rundića, lozničkog pisca, predstavljen je romansirani rodoslov familija Rundić iz Sokolačkog sela Vrapci. Ovim prvim romanom od 15 napisanih knjiga ovog autora obuhvaćeno je 2 veka postojanja ove porodice otkako se doselila na Romaniju, koja govori o predanju po priči svoga dede i o zabranjenoj ljubavi. Roman koji se zasniva na narodnom predanju o tragičnoj sudbini mlade pastirice Petre Rundić, koja je na pašnjacima spašavajući devojačku čast i obraz porodice Rundić skočila u planinski bunar i sa 17 godina izgubila život bežeći od nasrtljivih Turaka. Na toj podlozi tog narodnog predanja koje sam ja nekada čuo od moga pokojnjega dede Milana, ja sam, shvatajući da ljudi to zaboravaju, kad sad odem u selo tamo poslednjih godina i pitam, niko se toga ne seća, otprilike sa njegovom generacijom izumrlo je to predanje. Pošto sam ja to kao dete zapamtio, što on mi je to meni pričao, ja sam odlučio da to sačuvam od zaborava i nastao je taj roman Petrin bunar, kažem, podloga i osnova je bila ta tragična sudbina, iz nje se posle isplela jedna priča o zabranjenoj i nepojmljivoj ljubavi Boška Rundića, brata pokojne Petre, i Sefije Mojezinović, jedinice ćerke Bega Mojezinovića iz Preljubovića. Takođe možemo videti kad čitamo roman da se tu pominje veliki broj vaših predaka, pominju se sela okolna, koliko su živa ona sada i šta to zapravo znači, ne samo za porodicu Rundić, jer se ovde pominju i druge porodice. Pa jeste, ja sam uspeo da uvežem i povežem porodicu Rundić 2 veka unazad. Od prvoga Rundića koji se zvao Vasil, koji je došao na Romaniju 1834. godine, pa do prošle godine, do 2024. godine, povezano i uvezano 610, što direktnih, što pobočnih potomaka Vasila Rundića. Naravno, pominju se tu i mnogi toponimi romanijskog kraja i šta sam još želeo? Želeo sam da kroz taj roman da sačuvam i neke stare, arhaične nazive, predmeta, običaja i toga i mislim da sam u tome uspeo. Takođe, roman je bio nominovan za Ninovu nagradu prošle godine za 2024. Šta za vas to znači, obzirom da pisanje nije vaša profesija kao profesija, ali određuje vas kao ličnost, kao čoveka, obzirom da ste vi jedan pilot u penziji? Pa jeste, ali ja moram reći da sam ja književnik, znači da sam član Udruženja književnika Republike Srbije od 2013. godine i eto, rekoh malo pre da je ovo 15. knjiga koju sam napisao, tako da se ja osjećam se piscem, a što se tiče Ninove nagrade, da, knjiga je prošle godine bila u konkurenciji za Ninovu nagradu, ušla je među onu konkurenciju 16, jer njih ima 4, pa svaki dobije u završnoj po 4 evo čita i ja sam prezadovoljan, stvarno se nisam nadao da će taj prvi roman toliko po meni daleko doći i otprilike sam ja već pobednik. Rundić najavljuje i drugi deo ovog romana, ali piše se i novi roman. Inače, Ljutomir Rundić je pilot u penziji, glumac, zdravičar i književnik, rođen u selu Vrapci kod Sokolca. Autor je 15 knjiga, poezije i proze. Član je Udruženja književnika Srbije i Udruženja književnika Kosova i Metohije. Osnivač i predsednik književnog kluba pisaca Vukovo pero i dobitnik više književnih nagrada. U Omladinskom centru, pored Rundića, o knjizi su govorili i recenzentkinja Rada Đošac-Skitić, koja je sa Oliverom Kovačević čitala i odlomke iz knjige, dok je program upotpunio guslar Milutin Đuričić.